hayi bazalana sinikile isonto kahle kahle sonto lithi waiting place yokulinda ukuthi mhlazana iwundlu selibuya lisifike sililindile into esizoyiletha la sothi behold the Lamb of God. Usubuke kakhulu wenza izinto zakule hlabathi kodwa kuthatha amehlo akho waphakamise bese ubheka iwundlu ingabe umbhalo wamahubo bengabe elichaze ethi bonke ababheka kulo ubuso babo bakhanya abazange bajabha naphakade into yakho ubheke wena lezi nyoka ezinesihlungu. Lift up your eyes and behold the Lamb. Ngayisho lento la Uma seGetsemane nangu seGetsemane manje nangu seGetsemane ngiyathandaza uthi ngathi singadlula lesitsha not my will but your will of God eGetsemane ngesikhathi ethandaza ngesikhathi eqeda qhamuka amasosha kaAnas mengabe qhamuka amasosha kaAnas afika mbamba uPetro wadonsa inkemba walihlaba la endlebeni wasusa indlebe mengabe esusa indlebe izwanile ngintshele iwundlu ubelingahlatshwa lingaexaminiwe for 7 days ngaphambi kokuthi iwundlu lihlatshwe libe yisacrifice bekumele abapristi balihlole for 7 days ukuthi alinaso yini isiki uma bembamba laphaya bagijima naye baya naye kaAnas bebefika kaAnas kwathiwa nangu lo ozenza uMesiya Anas ubeyithandela laba abantu abathambile bamfika ubhizi uyapotwa wathi ayingeke mthathele imusa kaHerod naye obothi wenzani ngayo sebhizi labantu abasha bahamba naye baya kaHerod bafika kaHerod bathi Herod ngeke mthatheni imusa kwiSanhedrin ngakhuluma ngeSanhedrin sile amadoda u7 kwathi mthatheni imusa kwiSanhedrin bafika kwiSanhedrin nathi Sanhedrin hayi nathi asazi mthatheni imusa lapha kuCaphas bagijima naye baya kuCaphas bala li-examine ka 7 days bathi mthatheni imusa kaCaphas wafika noCaphas wathi hayi angiyazi lento mthatheni imusa kaPilato bebefika kaPilato ke lapha kaPilato indaba yathi ukubamba yathi ukudiladileya ngesikhathi idileka kanti uPetro uyalandela ufuna ukuzobona ukuthi kwenzakalani wafika behlela lapha ngosumlilo wayibuzisa wathi ebafowethu kwenzakalani la yathi intombazana ayeyo baba imamba futhi nango omunye ohamba nabo ukukhuluma kwakhe kuyakhombisa ukuthi ungomunye wabo wathi uPetro nanti bhema wathi uyasukuma uyabaleka yathi intombazana noma ungabaleka ukuhamba kwakho kuyasho ukuthi wena uhamba nayo ngoba sifuna abantu abazohamba noKristu nokuhamba kwabo kuze kuhambise kwakhe wathi uPilato hayi angithi uPilato belo Herod ngane-13 ngoba phela bakhanselene wathi mbuseleni kaHerod angiboni ukuthi nami ngizomenzana enibusele kaHerod baqala bazwana ade bengazwani wafone Herod ayithatha lentiyeni balani sesinamba bani 6 befika uHerod wathi ngeke mbuseni kaPilato number bani 7 na befika kaPilato wathi uPilato ayisho ukuthi unkatholika uyangidla ngoba phela the lamb has been examined for 7 times phela kufanele examine for 7 days wayisethi number 1 let's check how uIsaiah 61 uthele ngabe khuluma wathi iwundlu wathi ngabe khuluma wathi umoya wonke usuphezukwana ngokuba ungigcobile ukuba ngikhulule ababoshiwe yasibambeni lapho nje kuphela na wafika naye evula iscroll wathi ngabe sifunde iscroll wafunda that very same verse wathi umoya wenkosi uphezukwami uIsaiah wayikhomba yena wayigcwalisa na wathi umoya wenkosi uphezukwami ngokuba ungigcobile ukuba ngishumele indaba ezinhle ngoba wathi ngikhulule nababoshiwe izwanile ngesikhathi emile lapha kwaPilato kwase kulanda isiboshwe esidala uGodoba kwathiwa wozandla bizandla phaya uloku Barabbas
bazoma la nalesi sigebengu bese babuza abantu ngikhulule bani uBarabha noma uJesu bakhopha ngezwe likhulu bathi sibethele esiphambanweni bekhopha uJesu bathi bukhulule uBarabha wahleka kancane uJesu wathi abakhululwe ababoshiwe sebeyakhululwa. The fulfillment of the script. Phela ngikwazi ukuze ngife bengakhululwanga ababoshiwe. Phela into ayisekelana ukuzokukhulula ekuboshweni okukho ukuzokukhulula kule mikhuba ekubambi. Senzela ukuthandaza. Wasetha kakhulula. uBarabha wahamba ejabule. Hawubhake isikwenzakaleni kwasiyakwazi ubuphuza sengikhululiwe ematilongweni. Ngesikhathi esemile bathi mbethele esiphambanweni. Ngathi kumithi kanjani? Isiphambano besakhiwa for 7 days. Naso ukuba sibethele umuntu. Now kwadla ukuthi u7 days wakhe isiphambano awukho manje. Into yakhe iyaphuthuma. Wayesebheka angiphela uPilato uhlala lapha elokhuzeni la kade wakhiwa iTempeli uSolomon nangu ifloor yakhe lapha phezulu uhlala kwibalcony umile kwibalcony uPilato njengompriest uPilato bewumpriest kanti akazi ukuthi sekhuluma ne-high priest edablile amazulu wayesethi uPilato ngeke bafowethu isikhathi asekho njengoba singekho namanje wathi isiphambano sosithathaphi abantu bathi bebeqalaza babona kunogodo olulele phansi laphaya. Lolu godo lolu lasala ngesikhathi uNehemiah evusa ingange zeJerusalem. Angithi phela uNehemiah wayebhize serve inkosi lapha eBhabhiloni. Ngesikhathi ebhize serve inkosi ngelila ngiyambona enyukubele. Yathi kwenze njani wanyukubala ngoba wayesepromotiwe esekuyena otestiwa lenkosi ebizwa ngokuthi the cupbearer. Yebo. Now wayesethi mfana into engiyukubalisayo inkosi ekhaya. Ingange ziwile. Wathi angidinge lutho kuwe kodwa ngidinga incwadi permission eyinginikayo ukuthi ngihambe ngiyothulula noma ngiyogawula ingodo. Wayedinga incwadi ukuthi phela la kade yokha khona bekukho amakhosi kuphela. Igama laleyo nsimu bethiwa iKadeshi. Hayi uzane mina ngiyaspeak. Ingakho kuthiwa izwi lakho lisiphuna imsimhlathi emkhulu yase-Lebanon nase-Kadesh angithi. Ngesikhathi ke kuvuswa ingange kwakhona ugodo olusalayo. Bavetane babona lona balikhomba isicubu bathi mbethele esiphambanweni. Kanti abazi ukuthi bakhomba ugodo elikhiwe ehlathini lamakhosi. Kwadla ukuthi vele lo inkosi yamakhosi. Kumele ukuthi namakhosi nawaqualify ngoba sekufika inkosi yamakhosi. Now mengabe qeda sebebambile wayesethi mina angilifumana igala kuwe. Waya emcengezini nakho umuntu lesikhulume ngawo waya emcengezini wafike wageza izandla wayesethi leli wundlu leli it has been examined and alinatha wageza izandla walithethe akithi wazazeli kade emthethe bambamba bamhudula bahamba naye sengiyathandaza bafika endaweni ekuthiwa indawo yekhanda bafike bambeka khona nalesi siphambano abamphathi esakhiwa lapha eKadesh wafike walala kuso. Ithi iverse Pakis 1 verse 1 mekuthiwa lamadoda ayihlakaniphile kwakumele afika landa uGereja mase yamcindezele lele phansi baqede ngayo kwadla ukuthi bayiziwula. Ngesikhathi bembeka base bamthatha bamphakamisa. Ngesikhathi bemphakamisa umpostoli wayishiya iforce of gravity yethe lishiyile izulu shuthi waba in between izulu nomhlaba. Kanti abazi ukuthi manje sebefulfilla iscripture ukuthi mubi umlamleli phakathi kaNkulunkulu nabantu.
umuntu uKristu Jesu. Kwafunakala ukuthi abantu abashiye nezulu alishiye ukuze mesiye ezulwini sidlule ngaye. Izulu meliza kithi lidlule ngaye. Ayikho lento yabadala, kudlulwa ngaye. Bathebesa excitedwa yilokho kwakhona bakhumbuzayo ethi njengalokhu uMosa iphakamisa inyoka yethu usehlala, kanjalo lendodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Bazalwane, behold the Lamb of God that take away the shame of the world. Igama lakho uJesu owayekhona umhlaba ungakabibikho, ukhona manje naphakade yoba khona. Akuyiwa ngesonto kodwa kuyiwa ngaye. Singena kuye ukuze sifike ekhaya. Wena ozeke emvuseleni ungakazani naye uphakamisiwe namhlanje. Nanti umuntu kaNkulunkulu ezosusa izono zehlabathi selikhona nasothongathi. Usugqilazeke kwanele kodwa impilo yakho ngicela uyiphakamisele kuthini. Impilo yakho ngicela uyibeke kuye yena ophakamisiwe. Noma bangawaphakamisa amakhanda amadoda benithembisa izithembiso ezingafezeki, kodwa khona indoda eyaphakamiswa yalenga eCalvary, yalenga esiphambanweni. But noma sebeyishayile yamemeza ngezwe elikhulu yathi Tetelestai, Tetelestai, okungukuthi it is finished. The price has been paid in full. Walikhokha icala walihlawula icala lethu, lihlawuliwe icala lethu. Asiyekeni ukuzigqilaza sekukhona owakhokha. Gama lakho Jesu, gama lakho Jesu, gama lakho Jesu. Gama elihle, gama elihle. Tela sonke sivala amehlethu sengiyathandaza. Akekho ophakanyisiwe njengaye, akekho ophakanyisiwe njengaye. Babheka kuye ubuso babo bakhanya, abazange bajapha naphakade. Noma isenthulweni simgwazile, igazi lathela iwundlu, yafakaza yathi impela lo uyindodana kaNkulunkulu. Emsebenzini okuwo, behold the Lamb of God. Ekhaya, behold the Lamb of God. Awusebenzi uya-applya ufuna imisebenzi, behold the Lamb of God. Sivala amehlethu soft my brother, sivala amehlethu angabi khona ongibhekayo. Cela ukuthandazana laba sengihamba ekade ngize kubo. Bengazile kunina nonke bazalwane, kodwa bengize kule few ethi mfundisi ubukhuluma nami, akaze ngahlangana naleli wundlu eliphakanyisiwe. Uma khona uthi ngiyalidinga leli wundlu, cela ukhona uphakamisa isandla sakho. Behold the Lamb of God. God bless you, bantabam. Behold the Lamb of God. Uma uhamba naleli wundlu uyadlula enhlanhleni kodwa ungena emseni. Uyena izolo namhlanje yebo naphakade. Wayekhona umhlaba ungakabibikho, ukhona manje yoba khona phakade. Umbhalo wencwadi yamaHebheru uthi ekhanda lakhe inwele zakhe zimhlophe ukudlulika. Uthi emehlweni akhe ukhazimula umlilo. Uthi ubhincile ibhandi legolide. Nyawo zakhe ezethusi. Ngiyacela niphakamisa izandla ligijime nizela ngaphambili. Cela ukuthandaza nami special. Nanti wundlu ebusuku. Oh, nanti wundlu. Shanta imosaya amozeli. Ubasethe kahle.
Baphelela kimi. Lento enzakalayo bazalwane soft my brother, lento enzakalayo akuyona nje umdlalo lo wokujoyina isonto, kodwa lento enzakalayo ekhaya ezulwini lithi iBhayibheli ngesisodwa nje kuyahlokonya, khona into enkulu enzakalayo. Haleluya. Thina abanye sivalile amehlo ethu. Hayi. Nanti inkundla phakathi kwethu. Khona ifuna ukubathinta manje. Ngeke sihambe futhi lingabathintanga. Hayi. Power. Ngiyela ngaphambili ngicela lomthandazo emva kwami nithi Nkosi uJesu, namhlanje ebusuku siyakwamukela ngena enhlizweni zethu ubuso ukuphila kwethu, siyakuvuma ngomlomo, siyakholwa ngenhliziyo ukuthi walinqoba ithuna, wavuka wahlaliswa ngakwesokunene sika uNkulunkulu. Beze kuwe Baba, beze kuwe. Ngicela ngibone lo bhuti osemva kwenu uzothatha nje amagama enu ukuba siqhubeke sikhuleke nani. Ngicela nangu nihambe nje nimlandele egameni likaJesu waseNazaretha. Sifuna uzana nje ababaningi labazalwane njengoba ngimlanje wasengishesha ikhuluma ngalabazalwane abathi umfundisi sesizame sahluleka, kodwa namhlanje sizwa iwundlu lingenelele esimeni sethu. Ucela bagijime bezela ngaphambili labazalwane, sesizame sahluleka, ayikho esingayizamile, kodwa namhlanje sizwa iwundlu lingenelele esimeni sethu. Ucela ngigijime bezela ngaphambili bazalwane, sesiyahamba sizamile ngazama ukufesa kuqasheki, ngathi ngiyazama amabhizinisi kwangenzeka, ngathi ngiyazama kwangenzeka. Namhlanje khona into uNkulunkulu azoyenza kuwe kade uzama, namhlanje usuku lwakho. Ngiyacela labo bantu bagijime bezela ngaphambili, sengiyathandaza egameni sesizame konke kodwa kwenzeki. Namhlanje khona into namhlanje uNkulunkulu ayiphethe especially evele ekhaya ezulwini ezodilekela kulabazalwane. Ho, ngiyacela siyasiza phakathi famsizandla zethu. Bazalwane, uyabona isikhathi semidlalo emasontweni manje siphelile isikhathi semidlalo. And angazi abazalwane abangakaboni ukuthi isikhathi siphelile ukuthi inkosi bayobona nini, ngoba uNkulunkulu manje uyazisebenzela yena uqobo lwakhe ulungisa abathile ngoba isikhathi sesiphelile. Nilela ngaphambili angeke ngize ngibeke ngisho isandla, but you know ukuthi yini le kade uzama kuyo. Impostoli uzongifonela ngoba bazofakaza. Ngicela lento kade uyizama ikuhlula uhambe uyokwenza yona manje. You know ukuthi yini lo usuyizamile iminyaka ikuhlula. uNkulunkulu usengenelile kulesimo sakho. Father, I thank you. uNkulunkulu wena ezulwini emhlabeni. Bantwana bakho abazilekile baze kuwe. Bazamile ubabonile, abanye bebezama amabhizinisi. Kube ukuqala mesavela building. Thank you Lord ukuthi namhlanje impumelelo yabo iyehliswa ivele ekhaya. Abanye ba-apply imisebenzi bangayithola. Ngibonga ukuthi namhlanje bazofonelwa ila apply khona esakhohlwa ngisho ukukhohlwa. Before the end of this year they will receive a call. Ithi phuthuma uzoqala emsebenzini. Abanye bavalekelwa izimali zabo zeminyaka. Oh ushamo yaya.
Kodwa namhlanje siyaqaqeka. They will receive a call. Thiwa imali zakhe ezayivalekile seziyaqaqeka. Father, I thank you. uNkulunkulu wena ongalikhuluma iphutha. Nampa ke baze kuwe. Thethina sokhuluma izwi wena wenze the rest. Egameni lika Jesu. Ngibonga ukuthi onyaka ngeke uphele bengafakazile. Oh, I thank you, Lord. Egameni lika Jesu Kristu. Amen. Especially izandla egameni lika Jesu waseNazaretha. Hamba ngokholwa inkosi yomusa silenzele. God bless you, Mpostoli. Sikeleze ngaphambili. Shela uJesu izandla bazalwane enkulu. Siyathanda kakhulu. God bless you. Hallelujah. Siyabonga bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu. Sizicashele izandla enkulu shayele man of God. You can give President Christ as a challenge uNkulunkulu mengcwele esebenzisene kakhulu. Sishayele bazalwane izandla kakhulu ngalokho egameni likaJesu. Hallelujah. Siyacabanza sithathe nje advantage kalo 1 minute esekhona umfundisi bazalwane umfundisi seke sasikhulela sonke sesogodo semakhaya. Kakhulu nebandla lethu kuba esekhona la. Hallelujah. Esekhona kule ndawo yakaTshatsha senza lo msebenzi. Siyajabula kakhulu masibona yena khona kufanele ukuthi khona ubaba wethu ngqo ozizalayo enkosini makukhona yena. Siyazi ukuthi senze submit ebandleni elilodwa makukhona nakufanele ukuthi ubaba ukhona. Ngiyacazana azothandaza nje asikhulekele la. Esikhulekela sonke kusola mina ngama umzobe nasebenza nabo la everybody okhona. Hallelujah. Ukubakhulu isibusiso eziqhubeka sisakhona kule ndawo egameni lenkosi uJesu Kristu. Ngicabaza bavala amehlo. Hallelujah. Uzobe siyathandaza declare in our life shall never be the same again. Amen. Baba siyabonga egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba siyabonga ngomsebenzi omkhulu kangaka owenzayo kule ndawo. Baba siyabonga for destroying the principalities, the powers of darkness, the rulers of darkness, the agent of darkness, the spiritual wickedness in high places. Baba, we decree and declare that their lives will never be the same again. Baba, Mama Pile, in the name of Jesus. Baba, Mama Kululwe, in the name of Jesus. Baba, Mama, be free, in the mighty name of Jesus. Every power of darkness, atunyelo milana na batana bako, so destroy in the mighty name of Jesus. Every power of the prince of the air, we come against you in the mighty name of Jesus. Every power of the land, we come against you in the mighty name of Jesus. Every power from the waters, we come against you in the mighty name of Jesus. Agatebe malale sumu betasela matibone ayabalega in the name of Jesus. Abathakathi bayabalega in the name of Jesus. Moya wenyoka siyawudestroya in the name of Jesus. Moya kaLeviathan siyawudestroya in the name of Jesus. Mula asa alakete ilaba alakolaba asa ayakalata ila asa kolabo asa harakeyeta ila akalaba oso kolabo yata. Baba siyabonga imnyango ebivalekile isivulekile izinto ezingenzeke sezokwenzeka in the mighty name of Jesus Christ. Baba siyababiyela nemndeni yabo with the blood of Jesus Christ. Baba siyababiyela imisebenzi yezandla zabo with the blood of Jesus Christ. Glory be to God in the highest. Father, we thank you. Baba siyabonga egameni lenkosi uJesu Kristu. Their lives will never be the same again. Egameni lenkosi uJesu Kristu. Baba, take all the glory in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Siyacela bazalwane base Richards Basin uNkulunkulu mongcwele anifihle
nisazohamba uhambo olude kangaka umoya ongcwele nifihle egazini likaJesu, as well as the man of God sale eThekwini besale eMaritzburg kulabafishe egameni likaJesu Kristu kulobusisa wonke umuntu okhona la endlini uJesu Kristu Nkosi, amen. Siyabonga bazalwane, inkonzo ayiphelile, siyaqhubeka isonto lokugcina leli nengakubuza sekusekugcineni, amen. Umgqibelo ntambama soyivala.